Kajingi ter namding peninggi artileri kata geri Iran bagari Israel kalau berjur hadu data menam step naglang geri Iran glater kostal ke hadu tam po geri Israel penpaus geri Israel baglater namding ia ke headquarter jengki pulit apo kanong ba Tehran kanong ba jong geri Iran tom tanya sengap company ia kene kubor kispai IAF lani kispai Air Force jong geri Israel kita mateng ban tombor di geri Iran Hakaba mentang kesengi glater ia ke headquarter jengki pulen jong gari Iran hapo kanong ba Tehran bat ketelong kubor getu bahadu mentah om palayo jengkany kanangut kimunsaw lanel don em kibklat hakti kajing ter namding ke Israel ia kati headquarter ki pulen jong ke Iran kabron hapo kanong ba Tehran kilung sun nyepom jong sipai sun jong ke Israel Ila penjot yang jaga terekam jong jing pahara hapo ke surkar Iran. Mat nagal yang ukat subri defense minister jong dari Israel uloong ngendengai keruwen ia dari Iran. Bat bansiat ia gi namding jongi ia gi jaga terekam jongi bor sipai jong dari Iran. Bat kumjuru ia gi jaga penmi nuklear jong kategori. Nagal yang gi IDF lang sipai IDF jong dari Israel. Kilituk susu ba menin jan mien Kisipai sun jongka kila pelong ngajing hiar tama kabajur baha hakumba saupau teli jaga sipai jongka Iran hak tan sebngi jong kari Iran bat kila pelong ya ketiga jing hiar tama hak ketiga saupau teli jaga da arab pusan teli kiling sun nyepom jong kari Israel bat ketiga jing hiar tama ketiga saupau teli jaga ki kentum ya ki jaga bu ya ki namding kibat temu bansiat Iran sepo Israel bat ki jaga sipai jong kari Iran Bat halor kena ketama pedeng kari Israel bagari Iran. Nagliang kipaj ba jong tigi artileri. Kibabun kitemu ban perno naginong ba ban perino sagiwe pat kiri marjan. Bat kumjuru naginong ba sagi jaka kendong. Ban lain nagi plading jong namding. Tangum ni namta kani video. Ngini ap yui pat kubor kbenmi nagani ketama. Hapedeng kari Israel bat kari Iran. Agak ketama karang ya hadu menta. Subscribe ya kena channel bat pelabadi. Orang lapan mi isu ibu pat kubor kublai sebor.